O Oute le whape o te whai atu whape. Wow. I don't want to say I. No. I'm talking about the facts. O lea o te tautala I la ua me tonu ma le mea na tupu. Ia o le mea la lea. Wha umatu ai la ufa mtalanga I winga ane me ta upu lea. E pule lava le ia le au loto si usenga. Pe au mai se tusi a te au. Pe a. Leanga leo o wai e lungo o social media. A wai atu lefe mai. O au fai atu. E le te tō mia whanua. I didn't say that. O le tala no ufai atu. A tonu e le te tō ngia langa o te aru ese malanupi wha. E le te tō ngia. Lona winga la ua alu ese malanupi wha. Ai o atu te tongi. Ina o maua tupe. Ane lulu. O le issue le e tala noa. O le ale taimina te tongi ele tupe. Na te tongi. Ai le I avea whanua e wha o ngā le lulu. Pena wha ato ato tongi. Ina ua umale lulu o lau tali. Na to atu tongi ina ua maua tupe. Ale lulu. Tu tongi e lea. Le lai alai no fai atu. E le se whea ua ia na te wha o ngā I wha sol tu la fono ia mea ia. Ta te tau lau na te tongi momo. Ai wha fonga I le fisiria a sioeli nela fai. Oi o le ua mana tua whanua na sa deposit. Sa deposit ai tong. Ai wa ai la le me il to ina mai. O le ai la o te le loa la nena. Ai sa ka tau na sa no mai. I le case la le amato. Ala na aulo. Sa to tongi momo. He never said that. E fenumi ya I solo na tala. Me la lea. E o te le mana oi. A whai o whakufonga mai le Ekalesia e pele ya te au o tō. Siusenga. Le sia ngango te whaleanga ina o tō. Ai atu whakufonga le sau noanga. Ale tai o le Ekalesia Katoliko ina o whaila na la unga winga ya tu lepo. O le mele, mantua whai le tuto tasi lua tua olu tasi. O le vesi ameni. Nal tala akipo. Pia o wet. Pia a Moses. O lo la te tununga. O maua sa o atu lepo. Why? Wa maua o le winga o le ufa winga. Leanga lewa nopo wha leanga o turi mai. Ele ai ma se mea whapena. E ala fo ina o na whitai tangata ia te au. Leanga o te whinau. O whinau. O te whinau le tūla fono. E le so na whinau wale. O le mea lea na tupu. Lea o te le whaiat. Mea ia tau wale aina tu lepo. Lea tau wale elu non tua whatuloa. Pa ul palota. Tatu wone whail palota lua whelua tasi. E to ofia sui o le tatu pisa ia. Fast food fitu. To ofia sui na e tono o le fasto. To fa. Ai to sisila o to I whainga le atua I tangata wha maua lunga ma le talepelo. Pa mai ai lunga le fast food fitu sawa malo le fast. O te le tau whai atu o ai e tau tala evidence. Wala na le mana na o tangata I atu le epa e vem pale mia. Ua tele me le anga na ne whaia. Ia, tato mai nei ile me le na whaia le whamsi nonga le conviction leo le contempt of court. O le contempt of court. E le vea ima le pepelo. Ua mo ina nofo wha le anga le whamsi nonga ma pepelo ai. O le ale tali. Au mai le tali. Wha amau nia le soli tū la fono. Lai ai mabaenga na e ono ana whai sao le whamsin, anga whai sao le iunga. E ono whare pui tu lepa. La sao tono le whai. Ai o I lea. O lea ua iai le harmony of agreement. Ia a ua wha amau nia soli tū la fono. O le fasili la. E iesa soli tū la fono Papali'i Panoa Moala. Ua wha amau nia. Le ai. Le ufai mai le tala o le atusi mai le lo ia a siusenga ia te au. Ia, o la tau ana whaitaria. Ia e mana tuafo. E le ufasa mo fo e afia fua ma ave le fua. Ia o le le unga e tausiri. E tinga ina ile a tinga. A tu la epa e whaia mio pio.
ai a faina ai le suafa mamalu ma le paia o le au lotu ia siusia talo fai o te alofa i le Ekalesia fatasina o tangata hoi lai tonu le Ekalesia a siusia e leo nai tangata lai tangata e maua mea ai ana sau no sao tu le epa i o le Ekalesia tato o to tongi mua le fanua o na au mai ele le anga o le wingo la utala le fa tu le fa sol tu la o le ana fa sala ale deed of conveyance o laila lo nupi fa o lo no winga ele o se fanua si tau lotu ya o winga ia to ina kiri lo talo fai le so manatu fa le anga tis ai a fa le anga o sis na pawal mete apa isu e punya na mele anga tu tawa ia ele sa ole e wiala no os fu rima tau sanga o tanu le me ia wa pe ia la e vai lo la ia o la ta o tu lau le la ta o mai lau le anga ai fa feo na le i pe tali atu na a malulu atu ona o chi ngai e chi nga o le mele tau fa le ta sile crime siliona ma tau ti Lena ta wapa no wapa mulu la betulanga lea e te fa malu no e Ekalesia sima ai o pe na ta o tu le e pela ni fana na fa tino anga pula sa e luaga yo se le tu me te fa to ese Ekalesia e te fa to ese la pele le ai o ya fa to ese o la me sene fa o te le fa to ese o te lo fa le Ekalesia pe o langa mai mena o wa o ne Yesu e mai evidence ya ta lo fa o te fa malulu o la utala no fa o te fa malulu o te alofa le ta uleanga ina i fua o le ngore Ekalesia ai o te tonu e le o se mea na mana na o ele Ekalesia pe na fai ele Ekalesia ana fa pe se mau le Ekalesia e o mai le Ekalesia ya te ele a fa ina i fua tu le e na do si le fia la manatu le o a o le pale mia o Samoa a o fa tonua tu lo pa no e fai mea fai lo e tau no fai le fai u pui ya la fai o te fai passi o komiti fa passi il komiti fa ko la to te fai le fai ya e pe le melna e o te le fa malu lu le Ekalesia wa fia le la to sua fa malu ai o te le fai tio le Ekalesia o la to fai wa e le fa wa se le Ekalesia e fa nua o tu le epana na fa nga se ina o le sa ona le tau tu ai a fa funga mai si useva o te le o tu ina o tu no tu fa sa nga se wana pawale to men fai ala tu le pa ya tu senga o le tato fa lua le ya o mai la ia tu no pepa o fai ai longa na fisili se si senga pe o te tongi pele pa tala tu le pa se fai al me fa fai ai sa sta fuena si le ia ki sila ia le Ekalesia ia la wa tutupu mai pefea ia la pe wa ngai mai acha o le mali ai o te fa malu tu a malu tu le pa ia malu ai mai se pa tele le Moala pa tele Moala la ia Moala awa te ngau le mali ia cha ta wa ia ta polo ia so fu mata totoe al metau ya ati pe ya tu le pe e tali tu le pe me o to te tali mai a mole awai o te le fa to ese fu ya te uto le sha o sala ya te uto ma fa lo lama o la press conference muli le e winga le issue o te le lo po la se se o to fa mal a to tali mai foi o to se o to tali makes no sense ile mawai se tonu na o fai atu o te ave tu le pa fa ile fa le ngaina wa a le wo fai mai ia tu le pa o le atu si mai si senga ia o a le fa to esi ona ave lo le la wo fai atu la o fa tali la le nga o walu foi ave me it cost me money e te le tu pe na mi o telo le la o mana le la me la wo fai mai o la atu si mai ia tu si mai la e si sema ma o ave a ulfa e famsino e no tali le o sesi to e fai o se tato press conference ia talo fai na yo tu fa fine ma na yo uso
I don't have any more to say. Boa mama uma o te tono la o ato e winga le nei mata upu. Wan lava lo tau whaafonga. Tuula ia Samoa la tau te whaamasino ina. O le mea siri nan taua. Tuu ia Samoa. Ia leo te whai atu. Ele i moria u se amio lea. Waftai atu i tō whionga. Ia peo no whai atu. Peto e tali malto ina pele ai. Ia wa umai ina nei tau. Wa o whaamoea tati ai la ia. Tō whelesi ta asanga pole. Si asanga pole whaamasinonga. Ia pole lo tu e o te whai atu le. Pa mai lo ao. Pa tu lo lima. Pa umalea mea. Waftai.